aye ni kino kyakugereza ono omukyala gubaweero bwa principal judge Abodo aye dukira Abodo ate naye yawandiika charge sheet nga kali DPP eyabesije yabita mu mikono gye awo sheza president Museveni agezesa sadamugezi nako akuta ku kintu ya so ifo tubirengera tuli batono kyali gange tibe besije batono wacho tulinze zenka besije yataga kusabira kubo omusanga engeri gye gwali mati mbu yali ayenze kunyola muntu nkoto hello Mr. wanji Nkale sebo I'm afraid Mangala from Chamfuba. Yes, Chamfuba man. Mu bigambo byo. Mu bigambo byango byesijja aba mutuufu. Kama chairman okuboti nzo tawulise ensonga jange. Aye kyandi kubona besijja okubanga ali ne aba kumutulugunya paka last. Taye nga mutu. Nkale mutuufu. Aye ni baba mutuufu baidhamu mutulugunya paka last. Hello. Hello. Wanji? Onatubula na moleka John kukubya kubire cyane. Yeso cyane. Aho bigambo byange amateeka ga Uganda banga parliament niye gabitya. Ekitufu kitako kumanyika ntumulamuzi abanga ali otali kusima. Omusamulamuzi gonda yinzo kusigala nga oliro musango. Yene bigambo byange. Omusango la guloberemu balebona wakati tuida kuvwa. Era kyalemera musango tiniye nkali abafuna omuntu owundi. Wanji se. Oli yena agumutiye muri. Kazakovecho. Nze kuzira mbwesi gwecho kubiri kwabo kye yatukoreyi. Eso. Abantu kibangira. Eiteka kandi we twida nti kusaba iwo mulamuzi. Beyo noloba. Kati twida yiga mwene. Nze dokitoyo dokita bitaboni. Mwere fight amateeka. Aya kwenda kutambula kufuzi. Tulekeze besije abamuyima beyo bamusalira omusango. Bamusalire ife n'abandi tuliyo abamuwagira atabali kuntafunye. Okay. Indako. Ya tulekemu. Ono mokaliga ano makalinga. Ako yawogera besije. Tayire ku kindi ucho kwenda atako. Obaka ali wa mafuliro wachitaka. Hello. Amaina. Salongo gonda tadeo na wambwa bi. Wewe bala kugonda wako baisimu. Kuti mwami besije omusada amateeka gaidi. Era gaidi. Wewe banga bamunigiriza wedembo okudemo omulamuzi oyo. Abalamuzi bangi oyavweyo owundi agutiye mule. Nkali tweyanziza. Wachitibwa? Banange mwebala okuweereza. Kale Seruganda. Balanga nebuuza nti werugemera ku luko olubisi ayo olukalu. Baaliwo eriyo n'abali gaye beerire oba twerire. Ekyo ekintu aliko babatuusa omulamuzi mu gavumenti ki. Eso. Yona alowooza ali kuguloberamu alowooza olaga amaani bala abandi ge bataagatole. Oyidi kitaakufa kironda wanze kyendi kusaba busabe. Eso. Nti bwekimu ekyokunyola owundi enkoto. Bwekitira atenda bulamu bwe. Nako baira omukulu agonde bugonda ikiriza ensobi ye boogera ekigentleman mu bali ku luyeere. Aye ni bwali myalira atya kino ekyaida. Mwebala okuweereza. Muna. Yotasesenamu. Ebintu bino bikyuka. Mwami Museveni nga bakali mu nsiko. Bagamba omusaadha gwaitanga Dr. Bata yali nakasongola hospital. Eddwaliro liringa erye Kiboga liringa erye Bugiri. Enfana ye. But abali mu nsiko nga Dr. Bata ikiriza atandise okolera abayekera. Ngaye alina level y'abantu gy'atayidandaba. Abakulu abanga tipamwesiga omuntu kubagamba buya buti aga yasinga okola ngawe yali besije kuba yaba joining at later stage ngabigaibwe kyendigeza ako banali bwe kibanga omuntu kubali bene abali ku high commanding abaidanda babanga basobola okumunyweza merere yechebo abamwe baleto weza ni wantimbo oyo kale akaire first mumozi bugweri yeso kakaire besije atayikiza mulamuzi oyo kuba ali munigiriza ino besije musada mutendeke atayikiza musaada oyo asija kumukosa ino baba atayikiriza atole natavwao then ensonga tagenda ayagana n'ekitavwao ayi butinenda olingemu okidinga besije eraiza ku bwa president ogwo omusango okidinga ezire gwakoma loli tegeera besije omutuufu yena okidinga yeraiza nkomedi osobola okweraiza alo amnoni wametibedi usembatya yeso owe busembatya mugwe kimwe bali kutuweereza kale boss
bulido abantu abo bayitiriza nti judiciary ekola omulimu gwayo ng'obwebunanzibwa omulamuzi oyo yasaba ati mumpa omusangwani gwabesiye registrar office neyamuwa omusango ogwo kale yena oli amutiisatiisa nakati oletaida kusaba musangwa yena kuwenga obusomi bwe alina kulemera ku yakati ono antiisatiisa n'owundi aida kunkola atyo kale esi aikirize ekyasalibwawo kooti nti omusango ogwo guli najja oguwulira ekyegezo ono omusango gutandise omuwoomera ate bali kumukubaguveemu kumuwoomera buwoomera gutandise omuwoomera ati Uganda kitandise okumpoomera talida kuguvaamu eiteeka mu judicial proceedings gali otuuka nga yolukanisa omulamuzi oyo tiri kumwenda kulevu eyo that's why basala omusango ate yaliwo n'abagwiramu okidde nga niko ddene bazira ba court assessors